Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Setelah sebulan menunaikan ibadah puasa, tibalah kita di hari kemenangan. Mari kita sempurnakan ibadah Ramadan dengan saling bersilaturahmi dan bermaaf-maafan, sembari mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Zamili beserta istri dan segenap keluarga besar Kantor Pertahanan Kota Palembang mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah. Minal aidil wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.